Lah, Icay 5,000, perjanjian kami 10 lah. ya kan 10 wong loro lah, Man. 10 wong loro apa? Ya kan 10. Oo. Kok yang barang kan mesti urunan 5.000 loh, Man. Jadi maksudmu uli nyak cakap mo ko dong. Oh, Jadi nyak bayar mo 5,000. iya. Jajal cut masuk 5.000 kok, Man. Ay, nah, 10,000. Ayo kan aku mau ngomong 10.000. Oo. Cuman kan lah aku dewe. Ya kan uang loro loh, Man. Sesok cuma gitu. Coba betul jah, ini. Coba. Ya enggak iso 10.000. Muat coba apa? Benar betul apa? Coba. Muat coba. 5,000 kan ya? Ayo coba betul jah. Muat. 5.000 lah, Man. Iyo coba betul apa? Menapa? Betul Kalau apa? enggak aku dihapusin nah. Ya muat coba kerja, coba dia.